Ka Federation of Khasi Jantia and Garu Peoples jong ka pendeng sakawang area unit kalayo benok senyang da kitin sop ying syakawai kalungiyang beduk kebadan hapo kesenong pendeng sakawang Southwest Kasil District. Hakani ke jinglai benok senyang keseng kalayo ben IT hadu arban kitin sop ying syakati kalungiyang kebuduna kayo kakon badang sop tang daus kumenta. Bat pinangla sya banang kiu syapra bat pinangla ban pedu ya kiwei kibalong kumanga lane kiba kam hapo banyang ngaruk ibom semala banyak bat keying semru de nafta kaliang jongang ai kublai ti barok kat kibala yala banwan han kene keying jongang nafta kebron jong ublai nilap persanghi la ibu parit jongi ba komno bangin yo hak bangin kner lagi ti lengbai bor parit jongi hoj wala na kaliang jong kinit nyimpat don kata kafon lane nyimpat don kang hakaban le kino gibenta andre wala kataru nilai persanghi banu leibut ibor barit bangin wat ya kilat kilanti bakomno bangin la hakabangin kner lai jong ti bangin penpau ya kata ka jingtrikam jong keseng ke jongi nagiliang kidekot para dekot ke jonga kila ya aibor bakomnong ini thau kalat kalanti bangila banla nok ban senyang lem ya kene kalong yeng te ai khublei sai simpat ini long kimi badan talem badan katlem hakane kepor ba menta